alina eisimu okuli ku internet kuba buti amasimu nekyangu nekyofuna osobola okutaamu enoni ekika kya Challenger 604 enoni y'Amerika era ng'egikozesa ino mu kukeeta enoni eno America eri mu noni editeevuga then dino dibeera mu irala ba human personnel ngaye eri so sophisticated tiyevuga yonka ebaamu aba pilot ekika kya Bombardier Challenger 604 osobola ogigugolingako nedimu ku noni America dekozesa ku missions ediri sophisticated ngaye kayitidde tiisa ino kitegeeza kiringa ano bona asindika ba crime preventer ngoka ali kuleeta basaada ba SFC ati muje mugema kwidoga mabeni bogere tikyetagisa kuleeta ba komando abagemye besije oba abayola Bobi Wine nga aliva ku noni so eno erimu kuba enoni America dekozesa naddala mu mirimu gino egy'okubega we beesazeewo tekozesa nanoni mwe gye mubona ekosa the better hypersonic jets nga tasobola mu form yeje beta Hekel edirioti the better kawundo travelinga emirundi 8 faster than the speed of light nedde kosa munsi nadala mubagala bwawo nti emala kubitawo mumwa ni satellite singa tediri kola ki tediri njibona ayeno baba leteire nkuwire example ento and already nge the America the syndicate mbamu nabantu obo itiga kyende ndikitegeera bamu ni ba pilot ayo idi abana Uganda lokuba nti anytime muli kwenda yo kwa mawulira agandi buli kabaawo ku mukaga egizira makulu olisi mbiga ina makulu oidukire Mary eyabasaada aba America bwe yali ngedokinze wane Mombasa abana Uganda abatayidi bintu bebitambula abetaago okutyama mu kibiina abandi tubakobere kuku ofune kukwendawo emeri yayogeza abantu buti kuifwe tida kandi kunzai kuifwe otusimule kwike ku mbongo tukidi nti base ya America ku mad ku Indian Ocean yona eri mu madhi ga Kenya ku Indian Ocean yawo wakitegeire nti ne bali kuba bases da Osama bin Laden ngakali Khartoum basinzira Kenya edukire lubakuba eitumbi yali awe kezanga byokulwanisa nga neno ntestrike mu ibanga ku crossinga Kenya engire mu Ethiopia bakuba bases e Khartoum nga basinzira neno netiyavuga yali anti nekyera bwe kyali yali sigala bwe ku meri anti butwe twalowooza nga nti era bajja kusinziira imo omuli mutya ebigambo ebyayogerwa nga iwe kodie no meri yaidie tajja kulayira byali byakiyaye bala basaada bakola the better routine services nimo okujibona kuba bagistwire yo mu maadhi katono eba edo submarines bati bale baboneka beerire na kubyayibwe era ndijakuwa ekyalese eno mu bwengula bwa Uganda enoni eno omwezi guno yaboneka nga 14 November ngo tuli malizo nakolwa lero era yamala yaira mu yaboneka nga 15 omwezi guno gwene nakudamu diringana dityo olikitegera era yaira ku November nga 26 duzi yasoka yida ku 14 15 yaira ni kwa 26 yabisawo kwena ku 10 yaira nechike kyeno nije tuli kwogerako jebeta Bombardier Challenger 604 ekitegeeza mwana bono bamweta Brigadier General Kureje ekitegeeza eri abasaada abakulu abatuwuliriza ava okunsindikiro bakabuno musaada mukulu yena mudasi akayati oyo Brigadier General afande nkweyanziza ate obaidi bali silent aboba aye atusimye titumuisisa
madala era kaitumwambisa tumulese yali kukyafanda odi bibuzabuza kituufu Brigadier General Kuleije Felix ni director of communication mu UPDF sebo tukoze bulungi in fact mu ministry ya defense ministry ya defense musado nataka yakinda ze bulungi tukoze bulungi bebale kutuwuliriza linda bale kutuwuliriza maybe oli bwogeranga ntera ayo ebyeneri nemeri tiyaida otalizo kulya ebigambo ngale avane tukweyanza eyo mvire era enoni yona okwingira munsi erina protocol debitamu esaba tujja kubisala enoni yaife mu time eti tuli kujagano batujakola kino bana America tibakikola okusinzira ku mawuli agavire egafande Kuleije era enoni eno America balina ekitongole kyebeta NASA National Airspace nonga netyama bakafulu naddala mu bigamagana ku byobwengula n'abasinga okosa enoni dino nakobera nti ababiri kuba top scientists abali mu kitongole kino ekya NASA kuliko omuna Uganda nga mukiga likyandi mu kukobera yene bimugemako brainy nga muyina Uganda Kongo lwaki bajja okuwerekezeeyo nga ife tuli gano era nti eno ndino bisinzira mu kibuga kyebeta Florida ni mu kibuga ekya Houston mu isaza lya Texas wonka nagali offices ed'abanasa era n'abayina enoni ekika ekyo gyenkobaire Bombardier Challenger 604 tulina Bombardier nga dino Uganda degula edisavaza aye ere bajeta Challenger era eri mu 604 eri sophisticated moko aye tukakude denkobe the hypersonic nti America iberi kwenda okujja okubega mu Russia tekosa machinery nendala nga jeido okubega no mu Uganda iberi nti tukabulamu katono kati twikirize okirizamu wabula America etangaziza ku noni yayo enkesi mu Uganda mu kiwandiiko ekyafulumizibwa ekitongole kyebeta okusinzira ku kitebe kya America mu Uganda bafulumya ekiwandiiko baga Minister of Internal Affairs no Foreign Affairs ku kiwandiiko kino nga baliko ebigambo bino nti ekitongole kyegeri America ekya United States Africa Command kyebeta AFRICOM nikyo kyembere ndikoberanga nti America erina amaji outside the USA but amaji agali ku lukalu lwa Africa balina agati amage Kenya command bacheta United States Africa Command AFRICOM bakulaga nti enoni eno ekigendera kyayo tikyabere kyakwidda mu Uganda mbu yabuze bubule mu bwengula yabere kujja mu bitundu bya Kongo eyo era ano mu Uganda bakulaga ati yetwere mu bitundu ebiri ku nsalosalo ya Uganda ni Kongo mu district ye Kasese eyebundi bujo n'entoroko mbu enoni yabuze yayereba batayidde kukeetaawo me yabule emirundi esatu aye nti era n'ebitundu byabaire mu butiki ki ekiri awo ayo tegete obule emirundi esatu yabula ku 14 enkera yaunira mu yabula era yabulira mu kifo ekirala ekyo ku 15 babitana ku 10 era waida wabulira galala botabuzaako abasadde abo tuloza nti obwongo bwaibwe bwaga igulu naye bona bakali muko obuleera babula batyo muna manjisebo babula ku 14 enkera lya kubaira bayira mu babula ku 15 era kayiga bitana ku 10 kayibaira mu babula so nagamani agomusadde oyo America gabula Fund Major General Jakaba Kasumba ngono ni Chief of Joint Staff akobati mu
biwandiiko okufusiza ku ba Civil Aviation Authority bibabagaako nti gali eno ni America gijja kusuubiza nti eddaabita ku bitundu omwo aye ng'ate kayiti kika kino kitegeeza gali gatali kwogera mazima nga bw'okyogeire Abamerika nabali tulimba oli kuna basa n'ebyo ebigambo ebyeno leero eno gye mwawulire ku esaide eyo kesi kulaja tako yati babyongeireyo ensonga taddongeireyo ye nga yatuwerewa version ye otegeera kye kitegeeza era idda tukobera okunonenkereza